Iyo Australia man ko mo ni baba tuwa tulad mo sa tangka bungawa bang presama chay coach kay po ni ba na raso kong pampeyo ay cuma sa garawa bang presama kan wow na kadakan nanada ko nan kanika ay cuma wow kat nawi pampe pa cuma wow ke speaker legislature so ko po nagalap o lablabakan ng kanyang bumusod siya ko government o ay chumarwang chunway sa. Yes, sabon macharong Rahnwet chong ay ready chowe, mapambachawang bakit arong watch. Sabon macharong Rahnwet bit, kadesepen public safety week and barrier resa kriya. Philippine State Department of Public Safety, takandang kolokol medidayang way, pampachoyan ang programang Public Safety Week. Makasandi arang yaw ni November isak dari isak lemau pariak isak ria. Program ang Public Safety Week which huya kamakit yo makung yaw par koros o kinmiya aralapan ni yaw par. Tuan masansat sang Police Major Bronson Martin aralap po kach koros kumpetata mo kasabay rair kay makung paratanan wing pompe. O Public Safety Week ko kota po ang kapesayang chunway tuwan magkasabayar po kach o yang safety tip daw yapekan na chunway ko ng tatangki. Pwede asangan mo ka chocho akong paratar o pilkin kakachok ang sensorti lara masamin. Kami tagayla tapilkisan saran mechoikan. Yay Caravan Department of Public Safety, akong pokatay rawaralap po kacho, yaka mekoch, mechon way kaka school kapene o pilwewe kapene. Parwatch, rapatro ang pokata cybercrime, tamo kasabay rair makong paratan ng internet, o team to oralap ang parach kachichika na patron way. Resilient to cybercrime through education. Makakawawatan ng masa ng Pompey, Palian kamarain ta ka-school, kak-sosay kuchay, pwede ang cybercrime, ta magkasabay rair kan makumparatan ng internet. Police Major Patrowan, mas cybercrime uyak, iroralap yung masampa pon, sosopay ang sawach. O pwede Pompey ta FSM, apilyangar lelong mokutwach, o pwede yabasay kancho sa panamin way, o sonnet mapali-pali ang cybercrime. Nakasampal siya ng kaka-school kita na makit-kaperkan maparatar o kung kakachoparanan raira ng saukan o ya safety tip kan nagchera na naweweki pagchera ng pilkaktaraping chair o acheksin penini sang-sangan makit-pukach. Epiltola pachuan ta karasarasan makit-pukach niya pachuan. Irakan na kanyang polis sa waskiro yang babago nan mapit internet mia example mia irain bapula-pula kayo ma kasto iti aramas man mia kamaga aramas man ma social ko irain post nan Facebook kanya sa water mia mukut mapita dan mukut pun apit dia kan secara pribadi kena sang pasal yang post nan social media tapi ada pengun-pengun nan pengun irai dalam maskai karya-karya yang people nan orang tapi sangat sendiri cukup portal nan Facebook ka orang mukut internet tu orang yang mukut laut ni muka pengatan nan pengun dalam maskai dalam maskai kawasan pun public safety week ko team mo pisangkap kabesi yung rail o kawit kung rail mukut kan marabang kabacet subay na internet diba so chumaw yung rail ay ito ni ay garap na ito kada team mo ang chap yata uya tupso yung kawit yung meron na rail o tulog ito iba para sa maski niya rail ni sa chuwong Pita internet o ng pinili ito. Rahnwet kap na neo pinili
naman cinayin ki cellphone. Kap sering ko kulkulam diam na naray cungal cellphone ko. Taka ko no ko berkap kulkulam diam or sudah cuma weapon. Iyo kulalapan sudah tu pernah berkap yang bahasa ni ada mukut cabai raya penggunaan Facebook. Tapi dia era kesampaian you medan foto aja dia. Rahnwet dia selalu mempercayai Indonesia dengan cellphone. Rahnwet pun cellphone. Sudah apa yang betul, sudah apa yang dia kita main sah mengaji. Isang kami lang mo yang pukata puwag tok panenang pungan paniniyo ay sumero sila tok pano sila kawit pano ang bukod sa kaya ka kung port niya sumo polis kunyang siyong kakaki o siyong yang kawit siyong wibet na okay bang meron kaya na yung the best practice na bang mo yung in terms of internet o ang sarigan puwag Kung yung tawag ito sugar niya rin, so siya ito ka school pen mukut keperkan mereka sugay ng internet. Tapi sementara ti image o kabesi yung meron kanini yung rin maglubukan kapapo kasod pen news internet. Program te auta penewe urana ka ng Public Safety Week watch kasantiya. Kayuran pawiaran ng kasarawin rachungata tatok watch. Karyaran pawia kayuran may right chun tatong ka ng kampang kolokol medele o piliray lakan mamang division payo pang kampa watch. May Division of Police and Security, Division of Correction and Rehabilitation, Division of Fish and Wildlife, o Division of Fire and Emergency. Pangtachuan para school ka ng Pompey o pilabas o balikan para spread awareness sa kapisa orala poch ang chunwe. Pwekaran kasiluwa wiaran na lete, may President's Day, rabanut wiaran chungal programang peninin police officer kan o karas mawiyatatok ng kampawach para pipachuan kapingkiyang peninin pukach Sabon maray taray chungalo chon meche marag sa seki ray police officer kan. Pwede kay police officer kan at paso chukak yang pachon penene na nasong Christmas arana pilpaw yayo ran marabangkak ew pene. Ran kapayo pampo secho tatokan presentation dapdagan ng sukulo office kan. Akim saglaran pawya ranin parade Takapar o kasamoto Christmas. Mapangyaw po ang kamsakala tatok ang Public Safety Week Watch. O kapar watch manchip taklok wano ni Socho. Sang ni Spanish Wall patrotado ni singkap na. Wasa chukang Christmas yung pangkaw noptar, kapachatar o kaokatay. Department of Public Safety patrolwan luka chunwa yung sa ay ang patron program watch pagkaya ng kachun ew kapena o kasamoto Christmas and Parach. Sa tulman niyo yung chunway ba? Tadi yung polis, ang sukors, ay chungan puko, dan ka chunway ng sukors. Tadi yung keladapan achman yang kaciyang chunway yung kasamoto Christmas Public Safety Week. Ero patatakwat siyang kakpita. Karas mamenyang choweta kaparwach pananana register declared in absent Department of Public Safety or registration was socho paypay. Mamyaran kayo na mo takalalabak akom kupur kalangan o akar Department of Public Safety ni telefon nampe silur yaw saro sirisak susisak payo te sirisak tuwaw esa. Yainya chawda da sabon na chayarong Rahnwet kalangan ng turkaro se o kasarili.